Sini pegat. Lumayan guys, yang ketiga guys. Mantap guys. Gimana Bang Jarwo? Dapat? Kau sengaja dipermainkan dulu lah, tuh apa belut ya? Tapi namanya suara ceplok sih nih. Wah belut ya. Guys, mantap guys. Nih guys lubangnya guys. Udah lama guys. Langsung kita tarik aja guys. Jangan lama-lama. Mantap guys. Cilik juga lumayan guys. Memancing Bogor mantap. Mantap tuh guys. Dalam. Mantap. Strike yang kedua guys. Iya guys. Tadi Kang Baim dapet guys. Coba kita tarik guys. Kita tarik aja guys. Kita tarik aja guys. Kuat guys. Kuat guys. Alhamdulillah guys. Yang kedua guys. Mantap. Yang penting strike guys. Maklum belut sawah pasti ini dah. Mantap. Mantap. Oke, mantap. 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 Mana kok? Ya. Strike guys. Mantap. Strike yang depan guys. Strike guys, yang ketiga guys. Mantap gak? Lubangnya guys. Ke atas guys. Cantik sekali. Lubangnya spesial guys. Spesial dari Oke, coba kita tarik guys ya. sikat. Gede Pak. Sini pegat. Lumayan guys, yang ketiga guys. Mantap guys. Mantap, strike yang ketiga. Dapatnya yang ketiga guys. Bibit belut kuning ini guys. Mantap ya. Tambah kurang. Halo. Menang 7 hari rawatnya di